na bonun thusim ngai dingin ka hin lim kidave tunia zong nazi te thusim themphat na sei kinutin amasa angjan neu khat na sei tawen 1939 koma vanoi galin nina kipat ding kuncha thapabe awa la hawa chun nazi germany gama konin jews mi ho mihim lak thumle sang li tabang hi aki chawdo zonungun lak ni le sang som le sang li la avel ho hi a den na lai ne hi kumgup sungjen chu nazi ho dan sim ji in germany gama jews ho chun gen theina nasata aton hichi dan ho chun anato naw a business ho le ato atham dang ho a konin achum khen do gam taw ne hi 1939 September 1 a vanoi galin nina anakipa do zonung chun nazi anti jews policy chu ha ta in ahung khat do che tain mun chomin jews te ki bol gen theina chu a kho si che in adia jews chapang ho chunga athil bol ho chu amel se thei le jing in hi abang chu aza no avet da manawa amo thao abang chu ahin ki su lo ji ti ho vel ai lo le abang chu nazi dan le mul zuinom lo le ama ho political activities dauda la hi ve tin anamo tha jing ne hi dunia hi chi nazi germany hoin jews mi te adia chapang ho mel se ta ana tha naw chung chang thu hi themkhat in sei diu hi tun thusima na lut kinodin hichi galpi ki chai zo nung chun nazi official tle akizop pi ami ho chun jews mi ho chapang se jong mihim millions ki ekhat lampi hi anathat do tawin hichi hol a chun chapang som ni gamchum chuma kon hin kiman khom ho cho mel sidi senin 20 April 1945 hichi nizan chun anathat nu hi hichi chapang ho hi Neon Games concentration camp medical experiment bolna anaiwa anathawa hi ahile Hitler vai hom nanuya nazi germany te thaneina third reich atiu chu ahung thu phanin nazi mi ho mi anathana anasu gen theijing ho chun athil se bol ho chu sel mangding agon evidence anei ho chu anaban halha pantawe ne hi hilla athil se bol chu kisel thei di ding a hi lo jen he do in ahung ki thawin hichia chapang som ni anatha ho chu ata sa chung wa chu low morphine ki ti khar hi akap lut bewa lungsit na be hela banga ngakui ho a kho khaw a hi wa hicha cha na khai liu hi hichi thil se bol mi ho hin athil bol mano hi akisan te diwa hin athil se bol hi am ho hin kho akona a hin le sa do tho ding hi nazi mi ho chun hichi am ho mi na jew chapang dei lo ai lo le man na ding lo iti ding ham am ho dinga danger hi tia agial ho chu atha jing wa hin hichi hi agamu bit na dinga bol ngai hi tia hi akila akino hi chapang ho chu na to sa dinga jong niaw cha hin layo a hi jin mi tha ding a hi ting le am ho chu na tong thelo ya man thelo tia hi anatha ma sa pen jiu a hi chapang abang chu mei thela ki ka ba ki that helowin za chomin asugen theon anathi sa jiwin hi German thunei bai hom ho chan ala wa akum tam lam jem ho le adam mo ai lo le a el bai ho chu a thlen do wa am ho chu mi ki thana mun ho adinga asol ma sa jiwa hi hitia chu hichimi a thana jiw mun ho chu a thun ting le jiw chapang tam ta hi gas ki thana indan sung khana hi asol lu jiwa thina thei gas a thla den hum jiwa ana tha jiwa hi hititun concentration camp le transit camp chapang ho jong anoma daw ki bangin akai don physician le medical lama holna nei mi ho chun hichi ho hello chapang tamta aping ko mo zaw na in ama ho chulung sit na behilin anathat jiw ne hi hichi nazi ho mi thana mun la agim nei pen choile Auschwitz kiti chohin Neon Game kiti namun jong chu concentration camp khat a hin nazi doctor son mihim ho chu gan chadana experiment bolna anaman jinaw mun khat jong hi 1944 khokha line hichi concentration camp chief physician Ino Loling kitipa chon thupi enanen hichi Neon Game muna mi akoi ho abe a ki hop hian na khat chu achuma akoi do wa ami ho chu Dr. Kat Heismer kitipa in ama secret medical experiment abol na amandingin thupi enabol ne hi
Hichi doctor kat hin mihim ta sa ahi hichi tuberculosis bacilli kiti hi aki kaplu na ahi le I atidem ailo le aki kaplu jawa chu asu dam na dinga alo sim chu ki kaplu kit le adam pai pai na dem ti hi ave thla no me hi hichi experiment abol na ajan police le Russia mi aman hong mi som thum tabang chungin test anabolin hinla analo hingzo point atam zo chu anathi pai pai nga lo ne hi 1944 kum ki chai kun lamin Dr. Kat hin theories chawai ta ati ding ham guini pik kiti khat a hin pudo kinin hichi test bol na dinga chun ziu chapang ho chu ama koma a hin tha lu pi diwin thumna ananei kinin hi hiti chun ziu chapang kumnga akona somlani ke ka ho mi somni hi new game ma konin Auschwitz munin anatha lu pi ne hi am ho chu pasal somle no mei som a hewin atam zo chu Poland a ko na hewin adang ho chu France Netherlands Italy le Slovakia ti ho ko na hewin hichi ahi Dr. Joseph Mengele kiti pahin koi ko in nanu nakimu pinu vemtia hi chapang ho chu ana hlepla ki dai hi hichi chapang ho chu nyon game mun chan songkul tang ni mama numei mi li to akipui homun hichi numei mi li hol a mi ni chu Polena kuna nurse ahilonin khachu Hungary mi pharmacist ahibanga ama hi nurse na to tong mama ahin ama ho thum chu amun alhun hlunun kiema mi thara pangji alam kai pau Wilhelm Dreyman kitipa chun athat pai pai ta ni ali nanu Polina Troki chu Zeus Doctor Polena ping mama ahin ama chu anasu chadoen gal ki chai zo nunga Germany akuna ahung jam do nunga chun Jerusalem athil tu dan ho chu ana sei nei ama na sei danin ama ho chu SS officer kiti ho chun agar awa chapang som ni le doctors khat to nurse mi thum chu traina hi carriage achum be khana hi apu wa typhoid patient ho hi ve tia ha sei wa min ahin nai na thailo diwa hi anapu ahi dan chu asai nei lampi ka ala ani adiu api ho chu ne thei tuita ta hin bong noi le chocolate ti ho jong api on nini sung traina lam azo zo nungun nyun game mun chu ni hla lam ni dan som velin agalung nei hichi chapang ho chu mi pi leng ho ki koina zel sunga chu ki koyu a hin hoita check a bol wa hi le am ho jong chu tuberculosis bacilli kiti na anei a hi dan amudo nei iti chun chom khat zobin Dr. Heismer thopi dung zuin chapang ho si chu apang wa ana agu koma swollen glands kidi chu holchil na nei dingin akila do pi su ke kinun ami changchi chun hi chi chu ni ve chi aton surgery akibol naw kibuna thei dingin a khunu adop sa an limjong ana kap do nei hi hichi chapang damlo ta sa hat mo ta ho chu a hin na thei ding kham an apiun thlai zan ham sung lam hi ana hin sa kinun hi gal aki chainung chun Dr. Kat chu do na neon hichi experiment abol na chu ipiding avo chaho manglawa mihim na manham tia adole keidingin Zeus mi hole vo cha aki hi na poi anati nei hicha ko na jo Nazi Germany ho hin Zeus mi ho hi chana thero ham ti hi he do thei kha chwe hi a hi le 1945 khal lai hong thluna chun Germany chun gal alel ta ve ti chu aki chi tain Nazi ho chun athil bol phalo ho chu mel khu na dingin a evidence ho chu asu se panun hichila achun hichi Dr. Kat experiment bol na le kha I mo jong chu asu mang ding dolo anai tai na hi Nyon game concentration camp muna commandant pa Max Polichon Nazi concentration camp SS Obergruppenführer Oswald Paul kitina akona thupi khat amuin Dr. Kat na to na department a thiljo si sumanga chapang hole asunga na tong hichi thu hetaphat sumang dingin thupi a hin nei taw ne hi hiphat chun poli injong chapang ho zen le apang Dr. Alfred chu opinga le 20 April 1945 ni tha chun Bulen Huser Dam muna school lui mun khara chun chapang ho chu anathat nga lo ne hi zan kim lamin hichi in mun ko ma chun truck lin be se lo alai la ho khat hi ahung ke ngain hiti chun Russian songkul tang mi gum hi gare akon chun basement lamin apuilut na saun abanin Zeus chapang som ni ho jong chu apuilut kin ne
chapang ho chun achung wa ipi ke bolding hamti a he phapowin aki ho sawun a hinla hichika la chun Russian songkul tang mi ho chu aning lang khara chun abana banin anathat do tawin hi heti chun khat khanin khawin a khayun pipe lin ta ki hal sala chun a khayli un hi hicha mi thatte ni hi SS officer ki ti mi hola a Ewell Jos le Johan Fraham a hi thonin chom khat zawin Fraham chu chapang ho umna ru ma chun agalunin ama ho si chu avanu asu devin thu agapin chapang ho chun ki chata in ima sei ngam lovin a bol diwa ki sei pi chu a bol zengun chapang ho adam na diwa lo ki kap dingo a hi tia ana sei pi pau Trebinski kitipa chu amo ave jeng tawan hi hiti chun Trebinski chun chapang ho chu mur friend lo tamta ta hi akap lut pin Fraham chun chapang ho chu tulin a opsain abang chu atha hlasam yen a hi phanun gang ta in kho helovin aum gam tawin hi Johan Fraham chun chapang ho la a kum som lani a ta khat pa chu adomin adang ho ko ma chun ama hi kaga i mu sa ding a hi tin a sein aum nawa kona meter gate vela ki gamla room chum khan hin a puilunin ya chun thi koi khawa ki khit khana chun chapang pa chu a khinin athanei sun chunin a khit cha benin hi hichi athil bol chu Trebinski chun amu do phanin chapang ho ki bol na chu avet zo lo phanin in chu ada hlain in maya chun suwa to wa atho jeng ni hi heti chun in sunglanga chun Fraham chun chapang ho chu abon chawa a khai su ka sin aban banin puin khawin a khain chapang ho vetu le a apan sau numei doctors le nurse mi thum ho jong chu heti zan mama chun ana khaili tha tawen hi heti zan mama chun Soviet mi amat ho mi som thum jeng jong hi heti school mun chun a hin puyun ana that kinu ne hi inla heti zan chun Soviet mi amat ho la mi gu mo chu ana zam da un mi thum chu azam na un akap li manan adang mi thum ho chu azam da opai payon adang si chu basement na thi sa ki halna hichi room chunga chan a khai li su ke ne hi azing jing ka in Trebinski chu school lama chan ahong kinin ami tha ho chu ahong ven athimong mong ta ve ti ahong phoche ni hi heti tun chapang ho von le athil ima aki chep na ho le anei zo chiu chu asu mangwa a hal ha de win jong thu apin heti zo chun nion game kem lamin ahong ki le kinin commandant pa Max Poli komin chapang ho chu akitha su tai athi su taw he tin report ahung bolen hi hichi ki thana mial si hi Bulen Husier Dam massacre tin jong ake ne hi 1945 May tha a Germany akipi la zo wachun mi ho chun hichi Bulen Husier Dam muna school sunga chapang ki that ho thu chu a hin hedo tawin a hi le hichi thu chun ami zo si lungkhan le ki cha api komin hichi a mi that ho chu achan di walom ko na anapi ngalu ne hi galpi ki chai zo nungin SS physician Kurt Heismer ki tipa chapang ana khaili u ho chunga experiment ana bol pa chu ana zam da in ama in mun lam mong mong East Germany a make debug ki tinalamin ana chin chup le tuberculosis specialist in na ana tong kinin hi 1959 komin hi chipa chu agamudo kinan hichi zo 1963 komin matnin aomin ahin khuwa songkul tang degin achung thu anatan pi taw ni hi gal ki chai kumzo akum kit 1946 kumama March 18 ni in hichi chapang ho chunga sit na na to nei mi ho officials mi som la li ho jong chu Germany Hamburg muna British sepai ho thutan nanuin athu o akitan pai ngalen ahung lung kumni sungin Nguyen Game concentration camp sunga na tong ho chungin thutan na som thumle thum ve zen ananei ne hi hichi Bulen Husier Dam massacre monanei mi ho sungthu atan hola chun Alfred Trebinski jong azawin chapang ho thana a pan ala awangin thim agi chanin anaki sei ong guna lain chapang ho chu nasu mang the na tha the o hi aji chu am ho hi Zeus mi bo a hi ve anatina lai se ni hi May 3 ni in monanei athu ketan ding mi som lakhat Alfred le Nguyen Game commandant anahi Max Poli aban le camp executioner Wilhelm Dreyman le concentration camp commander Brickwork Adolf Speck ama ho cheng zaw na in mi som lakhat chu
mo ake chanon thina chan tu dingin achung thu ake tanin ana khai li tawin hi hechi kum mama July tha in Johan Fraham le Iwal jo zong chu thina chan a dingin athu hon ake tanin October ina kona 11 ke ka asungin abonun khaili in anaumun hi hechi mona achanwa athau nazi mi ho hi nazi ideology apom dan dan chu athi chan geun jong a hi naw sai le powin hi hechi a Dr. Alfred Kitipa hi a khaili ding ko chun nizat ta khat ana sai do kinin hepa ama ho hi ngai damin abol hi a het lo hi anatina lai se ni hi hechi thu simle vanui galin ni na a chapang anatha ho koi koi a hi het do su thei be se hita hi zong le athil su le athu sim ho hi German journalist Gunther Sorberg Kitipa akun le azinu Barbara Husinga attorney amani akuna hi anake hedo kit thei hi tu pha nain chi chapang ho hi vanui pumpi in athu simo hetain nazi ho chon wal na ji a gamtina mi thli abel dim dimami hon ana sen o hin athil se bol naw aga wang am hon jong anake san thau thau na hi tunia dingin he chan chu in tin video kina kim kit dingin na bonun stay safe and stay blessed.